Good evening. Northeast window bu thawai tani yeng biriba kwai puna magpu ahan ba maktada kaisham yai phavana ikung nona khurumjari amasung thagachari. Northeast window na puthok chaba thoram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam asi da thokliba maru oiba thodok wathok sing kupna khanna neina bagi thorom amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is center's silence deafening and deadly. हाइबनी होगी सेंटर ना साइलेंस लगी बा तुमिन लगी बा बसे सेंटर से मना पांद भाई तारे तादबा मना कोंग से बेरा ले रुगम सुता ताबी दबा मना कोंग तादबा मरम ओइरगा होगी होगी मणिपुर दा ममांग सही दगी होरखबी इरांग से तंगतु लैतान लेरिबा फेमस से यामना डेडली ओइबा यामना लुबा अदुगुम तांगक अमदा हौजिक फावगन लेरि हाइबनी होय ngasi topic ase ngasi topic asibu khana nainana bagi damak ta khogi studio da lengsin biduna lebire an makta dai kai khumna jariba senior advocate khaidemani ojabu taramna oksari amasung thagachari ani suba hogi panelist da najare oja asanka sir convener forum for restoration of peace ki jo ojabu taramna oksari amasung thagachari ai ngasi han question je oja asanka sa da mangjarage oja hoi irang je फनदी कुशले था तरा फरक कतरो बने इरांग जे तसेंग न सेंटर न लोशन गे हारे गदि मयाम नाइनरि बजे खुद कदम नोंग नि लोशन बे अब इरांग नि याम लुब इरांग अते कोइ चाउरब इंडिया मिलिटरी वर्ल्ड न किनरि ब लेबांग हमने चाखुत पर डेवलप नेशन म ओइरा बने जेसे हुजिक फाउबा सेंटर न तुमिन लैरि बजे ओजा सी ओजा असंग कसाना कमाइन ओइ सी सेंटर न तुमिन लैरि बजे कनादनो काना गदोरि बजे सेंटर इंडिया गे दि काना दोरिब्रा हुजिक फाउबदा चाखुतलाबा इंडिया नेशन अमदा स्टेट अमा तंगदु लैतादना मतम सांगना थमैजे मसिदैदा काना दोइजे कनानो ओजा मसी कयाम कुइना सुम इरांगे थमगिदोइनो साइ मतांगसिदा ओजागी ओबा कई मोले खोगे ngasiगी मणिपुरगी इशू सिदा अदुगा इरांग सुमाइना कुइना चंगसलकपा सिदा अदुगा मीना पामदबा कया थोक्तन लेरे अदुगा पृथ्वीदसु अंगकपा अमा ओइना दुम ओइरे कोई मणिपुर से अदुगा मीना तादबसु लेतरे सिगी तंचादा सिकुंबा इंडिया की स्टेट अमदा यावरगा लेजबा मणिपुर अदुगा हजिकी थोगलिबा इशू सिदा खोगी सेंटर ना अदम करीमता मुखोन थोक्तदना खोगी मना पंगबगुमना लेबा हाइबसे अखोय फजना मणिपुर की मीसिंगना खरा नैनबा खंगबा मदि चांगे करीगी नो हाइबदो अखोयना खरा नैनबा फजना नैनबा जे अखोय मसिंग खनरगा नैनबा नतबा फजना अखोय यामना पॉजिटिव ता कंस्ट्रक्टिव वे दा अखोय से नैनबा अदुगा मीना तौरिबा पॉलिसी दो अखोयना खंगबा म चांगे अखोयदि मादुगी तौगदबा नैनगदबा खनगदबा मुहुतुदा अखोय अमगा अम हुनरगा असिनी डिमांड एसि यारोय यागनी हाइबलोमदा चच्चदना चंगसलकपा मोंगदा लेरखरे सिजु लाइबक याम थीबनी हेने लौजै मरमदी थोकलिबसे मयाम उरे अदुगा खोगी होम मिनिस्टर ना अमख नौमख लारामी नुमेनी होम की खोंजता अदु अमु लाकनी हेरगा महा लाखिद्रे अदुगा प्राइम मिनिस्टर ngasi phobda lakte laktaraju wangang basu leite aduga atopa center union minister BJP gi leader mayam se hoje BJP na lengak puribni na ko BJP haijabwani moisu akhoi thana de erang thotringai da de tha khuding aduga thani manu ahum de chai khuding dum lae aduga hanagi adu mamanga akhoina tabada BJP gi every tha sida akhoi union minister amama laraga notice se chokhaningai manipur se chokhaningai gi madugumba da every year every month se adumaina rotation da moi lakani haibakumsu khabar da phongki ba i ki ba khoina tajai adubu ngasi tha mapan suru phawda hana laramba mi jo amphona lakpo ude koi JP Nada jo BJP ki president jo mamangai da toidana dum larami adu hoje finance minister do adu su medam su dum lae ko kri kri no gi aduga akhoi gi atopa BJP ki leader di toina lakpo akhoi dum ure aduga home minister haire sumaina hoje irang se yamna kangkhalaga yamna mong ta da ba mong da leiba tancha लेरिबा फिफम असिदा खोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ना तुमिना लेसनबा हाइबसे लाइबा ग्याम थीबनी अदुबु
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯟꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯡꯗꯕꯅ ꯂꯥꯡꯂꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯥꯡꯗꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯊꯤꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯊꯤꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯞ ꯇꯥꯕ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯦꯇꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯡꯀꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ MLA ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯪꯗꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ CSOꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯗꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯣ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯖꯕꯅꯤ ꯁꯣꯟꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯅꯩꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯂꯣꯡꯁꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯟ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯧ ꯁꯥꯗꯕꯒꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅ ꯃꯨꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯐꯞ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯗꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯒꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯨ ꯂꯥꯛꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯆꯤꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ 9 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯅꯛꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯀꯧꯔꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧ ꯁꯥꯗꯕꯒꯤ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ
पोट अमा याउख्रब्रा हाइबसिसु मयामना दुम चिनादब नते अनि सुबदा करी करी अमा तथोगदब ओइरब्रा अदुगी प्लान प्रिपरेशन दु तौबजारा हाइबसिसु अखोइना मासे नैनादब यादे अइना लाक्चनिंग पॉइंट दी अखोइगी मसिगुम खंगदब नैनागदब हाइबसे अखोइ लांगलग खनरग ओइगदब नते अदुना अखोइगी प्रजा सिंगमी कैनो सिंगसु यामना मिकना सिंगना डिप्लोमेसी ओइना थब तौर कांदा अखोइ फजन नैनाब तामिनब कांदा फब तामिनब कांदा तामिनरग चप कांदा चमिनबनदा अखोइगी तम क्वाइदगिको लाइब फब ओइगनी नतना होजिकी तौरिबसिदी मागी सुमाइना सेंटरना साइलेंट लैरिङेदा अखोइ सिदा लैमिनरिब फुलुप फुतिमक्से नतगा तोंगा संस्थान सिना मागी तौनिंगबो मोंदा दुम तौथोतना लैरदी सेंटर की तमक्ति यामना खुदोंग चाबा मा अखोइना प्लेटफॉर्म दु पीबरा हाइना आइदि लौवे अदुना मदुगी प्लेटफॉर्म दु उबगी तमक्ता होजेक्ति सेंटरना मखल मथेल प्लान कया अदुम लौखतकनी हाइना प्लान तौबकुमनसु उयेबको अदुना अखोइ प्रजा मयाम सेसो मयाम सिना अखोइ मसेंग सिदा लांगदना खोतना अमगा अम मिचम चंगब मुहुतदि पार्टी पॉलिटिकल लोइना मक्से पुनसलगा मसी करीनो हाइब मक्तु खंथोकपा अदुना अखोइगी फर्स्ट एजेंडा फर्स्ट प्रायोरिटी दी मणिपुर लांकाना बल लैरिब पुनमक्से खुतक्ता लेभलगा वारी सारगा हाना से सॉल्यूशन से हाना पुरकपा हाइबसिनेबा अदुबो सेंटर ना ngasi फोबा पीस इनिशिएटिव सु लौदे मोइना लान कैनो तौगनो हाइबसु थिंगदे कदाइदा थिंगबरा हाइबदु अखोइ उदे अदुबो अखोइ मसेंगदा अदुम खन्ना हलगा मथम होजी मई से चाकलगा अखोइ लांगमै चापकुमनको मसी अतोप कालुपसु सुम पुसलगा होजिक्ति मई से खरा चाके न लेबकुमना लेरब फिफमसिदा सेंटर न तुमिन लेबसिदि अनादर अमु थोपदु ngairibra हाइना अखोइदि लौजेबको अदुना मदु थोकलगा पुनमक्से अमु लान तौनर कांदा मदुदा सेंटर न करी खलिबनो हाइबदो अखोइना चिनादब ngamde मरमदुना ngasi सेंटर न साइलेंट ओइना लेबसे यामना चुमदे अदुगा मसे अफबरोमदा अमा अखोइना खंगब तरगा लै फतबलोमदसु अखोइ नैनाब तरगा लै हाइना आई फर्स्ट राउंड थमजगे यम नुवाइजरे ओजा संकसन हाइबिगिबदा सेंटरना होजिपोकदा तुमिना लैबसे दि पॉइंट मखन अनि थोकना लै अफबरोमदा खंदोकपजु यामरोम नतगना फतबरोमदा होगी होजिक इरांग हरकपदगी अखोइ मयामना होगी इंडिया की लुचिंग क्या जो प्राइम मिनिस्टर होगी नरेंद्र मोदी से मणिपुर होजिबो करी मरंग चत्रिबनो हाइना हंगनरिबनी मणिपुर लेरिबा प्रजा म्यामना जो करी गिमत लाक्तिबनो हंगनरिबनी मरक असिदा मखोइबु लाकनु हाइबा इंजनबा कांगु खरजु लेरंबा याय हाइबनि ओजा असा कसना हाइबे मतुंग इनादि याम फजे मसी पॉइंट जे खोइना खल्लुदो पॉइंट आई मखा चथरक डिस्कशन मखा चथरकदा ओजा मनि धंगजागी ओजा होजी अखोइना सेंटरना होजी बोक्ता खोइ ना पंगगा तासनदना उसनदना लेरिबसे तसेंग नखोइ मणिपुर की होजी थोइबा इशू जे अदुगी मते कॉम्प्लेक्स ओइरबा जाला हाइदि खंगद्रबा जाला खंगद्रगदि तुमिन लैयु हाइबा खोइगी प्रभाव खोइन हाइनबम लैबदो नंग खंगद्रदि याव तुमिन लैयु हाइबदो अदुई मोंगद लैरिबरा नत्रगा करिगुम्बा प्लान अमा तरोकपगी फिल्मदा लैबरा करिगुम्बा प्लान अमा तरोके हाइ फिल्मदा लैरगदि मतम असुक कुइना संगलेबसे करि मरम गन याम थना सोल्यूशन पुथोकता हाइबसे कोइगी इनजस्टिस पीबनेबा खोइ मणिपुरदा लैरिबा प्रजा म्यामदा साइ मतंगसिदा ओजा मनिगो कइ मोले namna phajaba topic ni center silence deafening and deadly karigi matang da at the present situation yes or crisis or conflict kuna khange present situation se it's not a warlike situation between Kuki and Meitei Kuki ga Meitei ga lan taunaba natte taseng badi odi malhan bagi waniko taseng badi mapandagi changapa Kuki narco terrorist haidana Myanmar romdagi changapa mapungda asiga Manipur da hanana leiraba amasung Myanmar dagi hongakpa kuidriba adugumana chairman oiba adugumba suda yauriba militant ni hairiba kangbu se Manipur bu thogaiba pamba Manipur gi integrity bu thogaiba pamba adugumba kangbu lo thajadaba democracy thajadaba adugumba kangbu aduna lip toraga khangjedaba micham praja Kuki yamna leibanebako madubu chu influence tawraga hairiba Meitei da lan tarakpa India government da
moina tawdari ba lal hauba haibasidi government ki mathakta India government mathakta hogadamni separate administration PO haibi go oiro amma PB union territory PB go oiro each and every demand should be met Canada central government da tawgadamne adu pulamag adu amta nataba aduna adugumba tang ohum dagi hore ohum gi mamang dagi sumo sagatna lere ohum duda Mitena scheduled tribe demand to say masi yaning de yes yaning de haibi jai well ko chu yai democratic peaceful rally yai naga chu yawi tawi yai bado adubu naga di handok kare baro pung amata bada okul gi sanapati ge tei do aduga kuki marakta so tei to loina lam le ga churchanpur khapta da nong pai ga rally challe adu dege moigi kuna sajili sajinde kanuda RTI de yawe yaude ne toriba kuki gate to madu moigi manungda yungau bakharana thabane haibasi akoina lanayona phanguni ko mitai ne thabanga maroi maram di mitai gi jaga du adudegi yamla peba kilometer ani ohum la pe hayaba adu di migi kuki gi jaga du mitai na natraga naga na natraga pangana changjidana phau chabe yaroyaba adu port adu da moi machine ge marakte gi tawre herga mitai ne thabani hairga mitai gi khul ache mai thare adu de gi sunjarpur gi manung da laiba punamak si takhatana thare adagi more tangnopol yore adu kangpok pe yore viral chale then adu gi jum matang torpana nungdang yorpadadi sida valley da laiba mayam na su ada mayum makai dolona tawnarabani na haidna laman khumba haigadra lamphel gi kuki officer sing gi quarter sing che mai thaba khotpa tawre adubu chuchanpur da di marubhumi domna pula yum se tungge na kana gi yum oirami ba khangdre aduga kuki gi officer sing gi yum mai thaba du di akaya toy ona tawraga dum leire bo jikchu ko aduga more su dum lei aduna adugum magi porde du da lakpa sida tang tara ni thoi he yorak padagi di moi separate administration gi ojige serul tribe pe so onana tawne high court na tabu moi onana lobni jan honorable amisha bauba high court ko order ne tawne na hajilli ado contem thaba thada bane adu hidi da kalite ne khunjai adu high court na haibadi serul tribe ki demand to ribagri comment to haibana te aba serul tribe ki damukta economy gi report ama aduga demography gi report ama adugi piru haidana Tribal Affairs Ministry na the central government gi aduna hire konam ai chaptana khangya ba maramdi moi tori ba kanguna angunda du che sang loin pi ba 2013 dagi haidana 19 da toraga adu gi report am piru ai the report to am phajana piru phatana piru haibana ta what do you have got to say government of Manipur chief secretary or the Tribal Affairs Ministry and hangak panaya ba adu tawdaba du da koi mayam na so suggestion tawdana du ne kota tatri kaina sum andolon tawna laudana khongna kanu deino ale kota jangwada mata mam changi kholi changoi akhona government india na piu haibedo adu dang thabi kharo ko na madu thana na to biu dang haibda du ko na yarak panaya ba opportunity of being hard piraga sumana report ani kauri report ani che tha kharo dana haibedo da justice mulidharna report ani do recommend by way of recommend and high rureba recommend adiki wahidana ba chief justice na do dana haido recommend di karino report to bu thago haibana ba direction nama report ani thago dang haigada baduda report ani do recommend ne togo haidana khatang artha du shape na chatpa adu ko pot to di report to tharo haibana adu maine tawdana lakpado madu ki pot mo oidreba tango hungi se naga mam haidok kare amma haidok kare then hujige ahum da mai thaba mathang mudang tawba digi di retaliate tawre kukine attack tawre adi mai teisu adu defend tawre sumaina lakpa china me tara ni thoi da di kuki jo gi ni haiba MLA tara minister ani aduga BJP gi legislature tare including 2 ministers aduga moi gi sarkar bu sogat pa MLA ahum KPI gi ani adu independent ama asina Manipur gi government se akoi thajadre
Siri Bire, Meitei government oire, Azuna anti tribal oire, anti cookie oire, Masiki Makada, Koilabanga Maroi. Aduna separate administration ma koi talagani ai dan tang trying to the press conference matore aduga electronic media da trying to the yaure aduga newspaper da traum do the yaure then me trang ada memorandum mama home minister da pire adudage juntra trukta koi ge la lo singna lo ai ni ya da kamuna demand to budona crore changa gi demand ma tokse prime minister da akwai minister ani yauna ni ko akwai bere government se thaje de aduna prime minister kor changwa piu karigumba yadragati da haibu de yaude ko yadragati ko tu thaje laga lambi thingengani haibu gi bhabni adu man targa chief secretary piu dgp piu ko sanage da haibu gi type ta angang macha dona si tau gare da matang akai ba ma am tawra ya ba adu gi da mukta brother joy na assembly da kuki am su yaurami Ani asina moigi privilege and ethics committee da action lokhan na bagi thare adu mal jere ko de nakala morum da ai samak na November kunda DGP da diwaleta mi idana hairi ba koki MLA ni haibatara adugumba lawfully elected oiba praja gi mihut oiriba public servant oiriba moitara mantri ani yauna achi kanglub amaga hatok nanana ba nungsina handanana ba say section 153A of the Indian Penal Code sida punishable oiba aduga madubumni mayam sida phattaba tawnana ba inchin ba 109 abatement aduga lona criminal conspiracy 120B and other penal provision asigi makada mokaibu pharaga action lona ba FIR ma somoto da lokalu DGP Saheb aduna ori kanoda akoigi chomoto da lokatpa or otherwise local na haire several times November kundege hoji pauchi yamedno ko kana go mamta manipur si mi le tabraine aina hairi se ajo kana go mamta na FIR ma thana na ba complaint oina mi se amata leite aba almai to naina direct area jo hoji pau to that means aina haini bedi Sumaina hari besida government of Manipur, government of India se masjid pola mana pangminare mamit tangminare deep dam blind machi oireba aduk chauba crime ma tawraba mari pak yon thok na bigita mukta tawraba kanglok amaga hatok na hanaba adu da mai inchili ba adu ba hautok iba adu BJP party gi MLA tare minister ani yauna si lothok tabai sibu where is the government si hairaga this honeymoon sibu government gi mathoro government sibu by way of religion dharma gi oina hairabadi maiterunda papi oiroidro adigi amuk amaramda ain gi mamita hairaga na criminal oiroidro both center and state criminal liable oiribanine akoi gi prime minister home minister asi punishable under the laws of the land masi togodoim neba asomda Delhi da karida koigi pasa chai chade corruption tawi tawde liquor police da mani sisware adu chahe masudore par thamba pasa chare corruption act tawre ye money laundering da kai da pasa char mel pa kro ka char me mayum charam mabra charam de bel to thanam mabra thanam de mai upumunung da lo pa lote mapum yang kai chama re tawre kaim phangde adu so Mari ama de minina mari pare bel kakpayade Supreme Court bhavna even Supreme Court ko layer channel ma mama TV channel singda naina re aba narang de ma edi da nakoi na mani sisoria si phabegi magi ground kanodo allegation do mai mathakta tori badugi kano se char se kari no puthokungam de hani chairamaga numinini humni leraga bail rejected na hayaba kari lerga Karor Chahunga Contrain Pan, Ibrahim Chinkaton, Madu trailing behind Hariba policy, the Karor Chong Contrani Panche, hide in a later heaven ever. That means Mana Lobuki wanted to Bamag and Natabakala, no policy to the Karimbamada, hide in a later Manamadruma Bel Pide. What is this? Adu court ki apapa pata between Nana Biwana, Nana Suya, Lana Tarabadi. Adugum Porta to that. Adu true. Haidana BJP government sina
मागी मरालम तो उबो फंगदरबदो करमाइनो चालिनो खंदे दिल्ली गे लोदुना असि माज थम्मी केजरीवाल दो वाइदेगी सेंगबे च मिनिस्टर ने मायामना पानै अदु फागदेगी ngai लेरी को अयंग चित अदु तौरनी अदा तौरनी ना देन सिबु सोरेन गे मचानुपा अदु सोरेन अदु फारे माबुदि पोल मयाय मोलम दे बे को का खंगदे अदु रसु चमी तो ओडी बमी दो वा हंगन को नदे तो बीजेपी को बे च मिनिस्टर अमद कनादा तवी अंदर तौदेबा अदुना सिगुम्बा मयाम अमा तौरिबा असिदिगा चांगदमनरना सोमदे एमएलए तराना कांगलुप अमगा कांगलुप मी चनी यांखै चौहुम हेन सेहनगरे मी लिसिंग तरुक की युम मै थागरे अदुदगे कांगलुप अमगा याना हंद्रे करम्बा पृथ्वी की इतिहास दा लैपाक मसेन खनबदा कांगलुप अमा सोमगी कांगलुप से मसेन सोमदा पुलप थंबा सोमगी कांगलुप से सोमदा थंबा हाइबिसिबु करम्बा पाकिस्तान दा नत्रगा करीलमदा रिलीजन की हिंदू गा मुस्लिम गा खनबदा इंडिया की मफम दा हिंदू खैना सोमदा थमु हरिद्वार दा अदु मुस्लिम खैना सोमदा थमु हाबि याव हरब्राबा याव देबा बट हियर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर कुकी खैना सी मिते खैना सी कुकी की थबक तब पुनमक अचे इंफाल वैली दा अमत थमगनो अदुगे मैतेना कुकी ताबे एरिया दा थबक तोरमसिंदो अमत थमगनो से अच्छा अचौब करिनो बतौरिसे से गवर्नमेंट अमचा मणिपुर नमदना थुगाइरि नत्रो थुगाइरि मणिपुर थुगाइरि हबजे डी फैक्टो ददी याद्रे चुचानपुर दो ऐ नंग सांग अखोइना चटपदी असंग दे हाय हाइन बु याबि नगानिना अखोइना चटपददी याररो अखोइ तोने चीफ मिनिस्टर बिरेना कमांडो लिसिंग अमा पुरगा अदगी सेंट्रल फोर्सेस लिसिंग मंगा पुरगा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी एमएलए एमपी पुनमक अची पुरगा मा चटपंगमरा छि चलो इदना आइना आयाम मतमना चलो मनबदि सुचानपुर से कोइ मणिपुर की लमनी कोइ मणिपुर नि हाइदना कोइ लावरिम नत्रो मणिपुर बमने हाइरदि ओखल द कैबिनेट मीटिंग फमी अदुगा चांदेल द फमी व्हाई नॉट इन द सुचानपुर व्हाई नॉट इन द मोरे कांगपुपी मणिपुर की लम नत्रो अदुरगना खाइदो खरसे हेब्रो अखोइ ngata लेरे सेब्रो अदुगी पोट अदु यारोइदबनिना मची की पोट असिद सेंट्रल गवर्नमेंट ना मना पुरा पंगे नि अशोक यामन सिबदा अदम तंगदि नुंगाइते हे हाइदना प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रामायणगी अदुम्बा कुंभकर्ण ओरिबसिना अदुम तुमदना लेरमनिना अदुम दि नुंगाइते हाइरक्ते माने हे हाइरक पाइबु तांग मरी की जुलाई कयानो अदुदा कुकी निपी अनि पी थोंगदना पुरे हाइमा हाइदना अदुदा मेकअप थोयाबा व्हाट इज दिस अदुगा असुम्बा मणिपुर चथरिबा मम तोबा तै तै चथरिबसे मोय खोइना सिसि लोकलने हाइदेबा असि नुंगाइतबा मनि मणिपुर दा अखोइ पृथ्वी पुमदा अखोइ माइ सुखु हले हाइरगा हायबा अदुदासु मन पंगे ममि तांगे अदुगा मखोंते अखोइ के सेंट्रल गवर्नमेंट से डीसी ऑफिस में चाखिबा चोचानपुर दा एसपी ऑफिस में चाखिबा अदिगे एमएलए अमना पाउलिन लेन हाइबरा सब्जेक्ट टू करेक्शन साइकोर्ट की अमखना हाइरिबदु अदुनि हाइदन एलिगेशन तौरे अदुबुदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना माइ मथते एफआईआर लोखलनी अदुसुने आइना हाइरिमनी एफआईआर लोखनब सेम सारे हाइबिसु करिनो पोट अम थांगबदा संग संग नंगोंदा थोंगलकदबनी आई कनो फैजामते यावगी गंगा को तौरसि को सेम सारको सारे हाइबरानी से एफआईआर अम तौबदुबु सेम सादुरिसिबु करि पुबगी कनोम थांदुरिबो एफआईआर सिबो चुमनेगी इंग्राजी मते कम इब इंग्राजी चुतोने मिते रोनली इबसु याबनिने टू द ओसे सब्जेक्ट समाय तौदना कंप्लेन अम लेरे सुमर अखोगी इलेक्टेड एमएलए अमना सी तौदना जाति अमगा नुसिना हंदना सी तांगा सुक्ता मान असि हाइगरे अदुगी प्रमाण सी लेरे एफआईआर लोखलु नत्रगा एफआईआर लोखले एन सोमोतो पुलिसना लोखलबे आमसिबु थौरांग तौरे कयाम क्वीन तौदुरिबजानो कयाम लोम पोनो एफआईआर सिबो केरानी मचा मना स्टाफ मचा मने इबंग अमदबजाला उकिन नहा मने इबंग अमदबजाल उकिन तोने मिचमनी इब याद्रो अजेदा तौले लेबा अदुनदि साइगी टॉपिक सिदा लागनी अदुदा डिफनिंग ओइबा अदुगा डेडली सु ओइखल इबसे असिगी पोर्ट असिनेबा अदुना मोइ तारा सिदा कम तौंगमदबा अदुदगे अमु बीजेपी की सेंटर दा सो हाइगने स्टेचू मोइगे एमएलए तारेचना मणिपुर थुगाई गनी हाइबसी बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की डिसीजन ला नते
अभी मोई तरीते हायरे मंत्री अनीना अदुदे मोई पार्टी की वांग मद हायरब नत्रा बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की वांग मद मोई न हायरब नत्रा अदुदे डिसिप्लिनरी एक्शन लोकुत पाहायबिसी कइमता खंगद्रब जाला असिना ममी तांग मना पंग सी ओइरे अदु अमुकसो हाइनिंगी काउद्रिंगे दा अमा ngaraang nahan BJP के नेशनल एजुकेटिव एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव हाइब्रा नेशनल काउंसिल हाइब्रा तवे चीफ मिनिस्टर अदुगा मंत्री मंडल एमएलए लेजिस्लेचर सिंगसी पुलाप यावरगा पुलाप कौरगा तौबदुदा मणिपुर की एमएलए मंत्री अमन करी nganghare मिनि पुंखाय ngang ki यावरा पुंग अमा पुंग अनि मिनी अम्मा सेकेंड अम्मा नत्रग फुक होगलगा सर नदाजी करी ममता हाइगे हिंदी दको मोय हिंदी गिनी ना हम लोग मणिपुर से है अखोई की कनोमतंग दे पुखचगे मतम खदबे बिउ हाना कना एमएलए अम्मा मंत्री ना होगली छी लेते पार्लियामेंट द चुंगांग दरे मोय की एजुकेटिव मीटिंग मणिपुर के राजनीति तौरिबे सिंचिबु मी अमता लेतरब जाला मी हाइबदी मी मानबुदी सुम लेबा मचिन थोकपा मरुन थोकपा सेमिनार कॉन्फ्रेंस याव अमता खंगदब जाला फुक होगलक्तना मिस्टर चेयर ऐ कनोमता हाइगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर द पुखटके अदुगा सिगुंबा मीटिंग सिदा एजेंडा अमा खन्ननबा आई तौगे नत्र रिजोल्यूशन अमा मूव तौगे सिंगमद्रब जाला मणिपुर सिमी लेतरब जाला अदु करिगिनो राजनीति तौरिबदे थ्रू योर चैनल मणिपुर दा राजनीति तौरिबसि करिगिनो खरिमता ngangoy दबोरदि स्वाइदा खबरदा प्रेस कॉन्फ्रेंस खर तो याखोई पार्टी ने छी तौगरे ब्लडी सौ सौनिंगी हाइबदि अदुगुंबा मी अमा ओइबा नुपा अमा थोकना करि अमा तौबदा मिस्टर स्पीकर और मिस्टर सोइनसो आई कनोमतदि हाइगेना हाइबसिबु अमा बाबंग नमद्रबलानि बीजेपी सिदा मोइना शासन पाइरिबनिको डबल इंजिन नि हाइरिबनि डबल बनते ट्रिपल इंजिन हाइरोने मी अमा गलि तबजाला असिदि फगी तारद्रा करमायना राजनीति तौरिमनो सी बीइंग ए सेनर सिटीजन आई अदुगरदि एमएलए राजनीति तौगे हरिदि एलिजिबिलिटी टेस्ट अमा ओजा ओइबिगे एलिजिबिलिटी टेस्ट तो अमन तौबम चांगे अखोई की कॉन्स्टिट्यूशन छे सेमदोकप चांगे उकिल ओगे हरबदि हाई कोर्ट केस लेपके हरबदि एलएलबी दि ओगेदबनी एक्सपीरियंस लेगेदबनी ngang मसकपा हाइगेदबनी लो खंगदबनी हाइबो क्वालिफिकेशन ची पियाबा अदुदगी एजुकेट तौगदबसिंगसु पीरे हबा अदुगा आइन सेमगदबा लोबु प्रैक्टिस तौगदबना लो खंगदब यादे एलएलबी ओइदब यादे हाइबा अदु लो दु सेमगदब लो मेकर एमएलए ना रिप्रेजेंटेटिव ना याव योनबना सो एमएलए ओइबे याय प्रजाना बु यारदि व्हाट इज दिस अखोई की डेमोक्रेसी से इंडिया की डेमोक्रेसी से टोटल फेलर ने बा आवर सिस्टम इज ए फेल सिस्टम असुना अना खर नुंगाइतदना कन्नसु हाइरेको जिकी लेरिबा अहानबा राउंड सिदा मना पंगबसि फाजना पंगे मना पंगबदा नते सेंट्रल गवर्नमेंट अदगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना अमुक हाइबि याय ओइ नोगी स्टेट की सोवरेन लेजबनी ने सुप्रीम कोर्ट नसु हाइदना स्टेट हैज इट्स ओन सोवरेन इन हिज फील्ड मागी फील्ड द लिस्ट टू द को 7 schedule की लिस्ट टू सिना स्टेट के नी लिस्ट 1 ना यूनियन के नी अदुगा लिस्ट नंबर 3 ना कंकरेंट ने अनिमा के नी अदुरदि नंगी लिस्ट टू की मनुंगा स्टेट गवर्नमेंट ना स्टेट की मसा की ओन सोवरेन लेजै सिनेबा अदुगुंबा के सोवरेन दो सोवरेन आरगा इंडिया खत्ता सोवरेन ना ते लेते अदुना नी एनएसएन आईएम का गवर्नमेंट इंडिया का तो गवर्नमेंट इंडिया जो सिंगना शेयर सोवरेन हाइदो नागालैंड की शेयर सोवरेन ले मणिपुर की सुलेयबा यूपी की सुलेयबा अदुगी शेयर सोवरेन हाइबदुगी मोंगदा सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर की स्टेट की ओइबा मसा की सोवरेन लेजै मसी खुद थिंजनबा यादे हाइबा अदुरदि अखोइना सेंट्रल गवर्नमेंट नमी तांगे दु तवेना दु तांगुदि तांगगसु नोय गवर्नमेंट लेत्रो नोय लॉ एंड ऑर्डर बु सेंटर ना पाइब्रो प्रेसिडेंट रूल तौब्रो इमरजेंसी तौब्रो 355 दि चुमना मतेंग पांग भाइबनी 355 छु तौबसु नते ऑर्डर म थोकिबसु लेते चुमना सिपाई थारु ओइदना लिस्ट 1 की एंट्री 2 ए दा यूनियन आर्म फोर्स थाबु ngami हाइबिगी वानी अदुगी थाजिंग हिबनी नत्रगा सीआरपीसी की सेक्शन 129 130 दा अचौबे हो मला अबदी स्टेट ना आर्मी आर्म फोर्स कोक्थोप ngami ani यौजेरिमी अदुदा दुम तौगनी
aduna ni state government na tawjadraga center da hari karigino adudi state chidi state motherly oina tongan leiba potla step chanla madugi warpa kanda ngamdraba kanda 355 tawdone ne yawripsi udraba adu tawgadon me yawripsi udrabra kana aduna center na magi responsibility do mana chawbane no state na tawjagadam ne na thodok pa yaro ba state na tawjadab ki choi ko ngangi state government ge mayukta ngangi se phaning dala ngangi ni state government gi khoi yakna banate adubu tawrukta baduna tawro hoglo karino amishana guli pijarabra tumbege sleeping pill pirabra haidana koina phagi tori hoglo haibana ba aduna nangi machigi topic se chap chaba center gi silence se masi yamna mana pangbada aduga sining deadly oiba yam sati garaba pot ama oire masi gumba ase prithvi gi mapam amatada hoi lepa amaga tawna dana hatok hachina angang hatpa aduna amaniko sida same praja group oiba sida tumin na yengdana leiba da haida hairaga koina chum yengem da praja masen chokna ne government ki security forces BSF ta sugnu da ko ngase ai sugnu chalui asida tahori ba mayam lanban oire ne gari leasing ama ko gi khunga pa mayam ko gi 18 chingba adiga te khunga pa mayam adigi sarkar ki forces mayam asi yam lai re ko lai bu phone asin maram oidala sigu maching da sarkar na to basi chumde habi sumana han thamje yam nuajare oza mani yam marik chmo hum kya tham bigre deaf dumb and blind ore haibani center amazung state ki lenga se ai makha sa thrak tai oza asang ka sadang jarage oza asang sar khoi gi oza ju peace restoration gi da yam kanna chi liba manipur praja miyam na khangdarba miyo mani oza masa maksu yam kanna manipur je athu matam da santi halakpo iresanu haibagi lambi kaya ama khongthang kaya ama thawak kaya am pakhlei oza si matang ji oragadi mamangi first round da jo oza asang ka san haibi bedo center na kari plan leibra natra engine ba yawbra khotbra mayam haibigre swai matang ji oragadi hojik phawba tha mapan hilaba tha tara pharak kadaro phawda center is still deafening mana pangni blind oidi tadi sum tumina sum leiri je silence oin leiri je lai khragadi khoi sai matang ji oragadi oza asang ka sa khoi manipur da lei ba praja khoi noina solution puthokpa matam yawdribra solution puthokpa taragadi matau kramna puthokani loina na oza asang ka san haibi ki ba khoi manipur da lei ba CSO sing mayam ji dagmat yam gre nongman amana mu demand tarokani nongman amana mu demand tarokani masidai sida khoi gi center da ju swai matang ji da khudong sa ba lowi aduna khoi amata unity ama CSO sing mayam punna unity amatang oiraga punjalaga punna khong thangminaragadi solution puthokpa oirakani habi bino ja mamang naw habi do samatang sida samatang ji orgadi khoi praja noina solution puthokpa do mathau ta driba hoi government haibas ama leibani khoi je system do da ko hinglibani system adu shoi batarade noina mak to dum shoirakani computer se khoi system ama leiribani ko aduda hang taukradi thabak to suba yaroeba aduna aina lakchaning badi manipur da irang thokhal loise peace purakse shanti oina leise hairadi kuki ga maite ga naga kuki mayam pangal hairiba mayam se khana channadan inga akhoi punamak si gi mathakta control tawninga system ama khak leyeba system du kari no airaga rules of law hairi jariba law and order hairi bisineba asina law in control tawgadabaneba masi leitadana magi kaino tawba taradi adum lepak tu di kangkhon chairaga ko kaino oina lakhranieba madu potu aikhoina hana khangba ma changi praja na tawgada boirasu tawroida boirasu system si kai khrabra haibdo amadu aikhoi hana khangadabani adugi potu laktradi pak akhoina normal si lakani haibase thajaba yade mafam matamata imphal manungda mi kaya sidana igaringba protest issue amagi tama honabada mi kaya sikhi maming pandraso adubu maduna maram oira mi sigre aidana akhoi community amaga akhoi hana sunadana sumaina chathaki ba landi leite sibi wasu thokhi de chura champu du su thokhi adubu
ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯠꯅꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯁ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯅ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯁꯨ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯇꯧꯔꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯀꯥꯡꯈꯣꯟ ꯆꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯨ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯨ ꯈꯔ ꯇꯪꯈꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯪꯈꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯕꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯂꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯉꯧꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯨꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯑꯁꯪꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯆꯦꯟꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯇꯥꯊꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯆꯪꯁꯟꯅꯔꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯨꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛ ꯏꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯗꯤ ꯐꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯪꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯄꯥꯝꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯝꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗ ꯆꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯇ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯂꯗꯤ ꯐꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩꯗꯁꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯔꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯃꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯤꯍꯟꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ
gari munbi ba maya mai te gi su mun bane go hari se jing se ko maya thodori bisidi asidi praja na pamba thabara hai bane da asiju lan makhala mani ne adu re de peace purak ni ngai gi shanti purak ni ngai gi lan lep ni ngai gi macha na te adu di lan gi amuk thok ni ngai gi macha ma su pok pok kum ne ba aina haijari se go khoi mun na khan se go hojing sidi phak ta ki roi adu bo yengo go karisu na taba si gumba macha sina maram oiraga ne nomadi amu pokhaira kani adu akoi pasai government chumde landing system du chumde haiba tarade chumthok da mi aduna tothori bidu di amu chumli bra haibane da manipur kaiba pamde manipur asimai tobasi lan se pamde na chumthok na tro adu de kitang chumna mayam na pamba du da chapi tobiro ba ina haibadi dadi mayam na adu de illaga afaba amadi lakani ba ko potu aduni aduna hoji akhoi gi si de magi tawning ba organization je loi adum hol akhoi su akhoi di peace ki haina forum tawraga akhoi di non violence ne mi bu khana ba chaina de akhoi paisa khai ba leite akhoi nomai pawro apai raga akhoi di mi de namthak tawbu na te ba akhoi di forum mama mayam de appeal tawjaraga lakchaba ne ba se mu mayam de tawse ba ko adubu organization magi pa linkhan naraga hojikti force sichin naraga changsala khre ba masidi phai chumi haina mayam na khangdana hairam ba adubu masigi impact masigi effect masigi kairakpa masina mani akhoi mayam nungsina da ba se khara lairaga khanglaki gni ba se madu akhoi praja singsu phap ta de ba ima ibel singsu amata oina phajana lauraga masi chumdi masi tawse haina lawbiyo ba ko ima ibel gi marak tu su tongan ba message se chakhre ba adu hojik aina challenge tawning badi hojik ti aphapa kaya saraga ima ibel singsu ngangdana election tawki ba yaro haina khoina thene adu tawba yaro ada phaba yaro adu tawba yaro yadre na mayam ngange ba adu din handi hek mase soy change tawse leadership change tawse hai kan de kalana tawhandari bno ima ibel sina natro anga ima ibel sina thoraga matu vision leite chahi ani gi ahum gi manga gi policy plan strategy tawba haitaba tarde kamana lan thena ga dabno goi mi bu ngam ga dabno kamana khoi lenga le pak saw kho ga dabno haijari ba tha ani gi khakta laka da khangla de adu di pick male ba akhoi cha ga da thak da ba project sem se mi chahi adu gi semla ga tawri ba natro adu di manipur da makari thokani hayeng kari lakani tung da kari oigani masi kari oigani aphaw oinai je chahi lising chama gi du thamlamo chahi taragi mangagi thodu phobuda manipur da chahi manga manung da thokadaba akhoina phap tabu ngamna tarade madu de lebang nungsimen na te hairibo aduna khangdara de akhangbagi tung ilobo haidara de ahaiba sing da tak halobo ko aina haijari se lo khangba mayam leina adu akhoi di khangdaba du khangba saba haidara so haiba saba lo khangdara lo khangba sana puran da langlaga aphaba lo do masagi irang turang phareng tungdana loina spoil to thokre hojik ti haige ba asegi hojik maitei na wariba puna hojik mai thiriba tawrariba phifamse hojik si yawna tawbasi kana da thohon bano hoi landu di thokre yare adu control tawbu ngamna chakhibase kadai di gi no si ima ibe sing da so akhoi amarom da khumaninge ba ko kana no ba si ganda ngha le ga amu honge khra le ga mu honge khra le ga mu honge khra le ga mu honge akhoi di phap ta de ami sala ba kanda ima ibe sing khara ima kaithen gi mi am harauna yam na mamang da mai sang na challaga unaki dai masi ga dai chakrage si haining de ba ko ado akoi gi mi je khra haiba ingba phai oja du na haiba mi du na adu chumde ko inausa akoi praja sa adu phate hai rade ahal gi haiba gi wa khra ta ba phai hojik manipur da thokli ba sidi ngasai praja haiba du yam na lui praja se ahaiba mi man tak lu su lo de hojik angal na fazana afaba ma experience leba senior advocate ama thabak kaya praja kaya laudana lakpa du ga khogi manipur human rights commission gi acting chairperson puna launa experience le graba mi misak amane ma khoina sini phagani na hairi bisibu sarga government party ba politics mai te sing natraga pai bi sing tabi ri bro lori bro lobi ba tarade
afaba kaya share tawkrena akoina tabu kandade akoisu haijadresu ahansingi tung induna honna chanabada akoina su afaba kaya di lawkrena losal libro hoiba poto sineba ko ada aina hanasu ai platform to bada haijare ngasi jo mu haijabne repeat tawna aina haijabdi mi lising tara hoji lan tawroga mi lising tara se hatnarusu ko kuki waigera maite waigera lising tara hal lag amma phawa hal le haisene aduna loisanba solution di leiro hebo kadai da solution leigani are mi lak ama halasu aina hairi bise pajana tawgo mi lak ama sirisu halasu last day loisanba de wari saraga loisan gani hebo aina haisi anga kam tawge mi la ama hat kre akoi tokla se aina swa hero hebo la o la table ama de loisan gani adu eredi hoji mi lising tara sidringe da yamna diplomatic ta chokha khra matamda wari saraga loisanba yaba leitabra hasinebo masi praja nasu masi khangadabane sondasu khangadabane nomai lere akhoi maru lere poka paisa je ising chemba kumna chemba natene nomai maru do lising tara laiba do loithokhrade kadai da mu logani sisu khandaba yade ngome akhoi illegal oiba mayam lairibani nomai maru se lising tara laiba lising tara se thani hum kap khraba kanda de loi khra kanda kadai da logadage hariba sisu problem ne ko ado hojik tawgani akoi du tawgani aina mayam ngange phare thamapan sure hojik another 2024 whole year se lan taw se ba nomai kapna se ba ko hore last day nomai maromo phobol le ramoy ha adu de kadai lakani adu na aina di mi lak ama sirasu last loisan ba de wari sagani adu gi ne akoina kana de peace dialogue toro haibse peace dialogue toroga kainoma yamna world se changing world ne maram de aina hana haijare ngasigi lan se de country ama lan to bunati haijari bo aduga natraga manipur na ningkhan tamninga gi tamakta india da lan tawraga akoi da sovereignty pio haibigi lan nati abo sidi leimi ne ba neighbors ani gi ko wathok kuthok sine ne haba aduna solution do u de haba akoi na phamina raga haina kainoma to bunatana solution do leite abo asal mi lising ama kapnaraga akhoi manipur sovereignty phangadro isina kuki sung sovereignty phangadro phangwe india na pigida bisuna te aduna mase both side da akoina khangba ama change heba changba haiba do ngasai akhoi da system ama leiri heba ko ado system pairi ba mi du da seran hanba pochu khra dum yauri ado system du chumhalo system chumba haiba se rules of law do law and order de lan legera leroira manipur de iran thokera thorera law and order sidi phajana chalai ba taib madu matam da ne ba public ki ko akhoi afaba mayam lakada ba se aduna lan tawre haidana adu tawre law and order se laita chakhai khradi loina makse mapu oirakani ba loina makse lanmi oirakani ba angalai na hari se ayo nangsu lanmi loina khradi akhoi marakta hojikti santaina bo kada na pura kada no sidi law and order laita kan da soidan aina hai ba se jati loina makse lepkhalani lan tawrani law and order haibado the law and order tawraga akhoi chahi kaya laraga khana dadana leiba khana ba yaba oresu thokatana lei lakpase padam kaya kuina lakpase law and order na ne hojiki system haibado law and order se fail oikhre hojiki law and order se fail oirabne na magi law and apambase lekhala kalu khuti makse aisu ne khutta law painaraga thorapa kanda de akhoi masing hanabaga chamane aduna hojik manipur da kari thorakadra haibase akhoi di khaluba kanda yamna mi paire ko gaino mang jang reba akhoi kaino tawdre aduna manipur praja sing ahek akhang sing da haining bedi chahi chamagi yankhai gi du to mi country atopadi chahi yankhai gi chamagi country plan tawraga tawri aina haijaning mudi manipur de chahi manga gi phobu da plan tawba haitara bro chahi manga da thoraga da su khangdra bro aduga lan ai si government amal leiri government na so akhoi chief minister na aina tawgani akhoi state security tawri aina mayam leiri hoi magi security son gre haidna sonda towan ba organization thogli adu eredi sonda amuka ima ibelna ko maram cha dadana warini ko maram cha dadana sonda pulan da langlaga andalong ma karino ma tawri sidi asidi lan ki makhala natraga lan spoil tawbagi makhandra manipur kanbagi makhandra manipur kaibagi makhalra akhoi di phap ta de khoi lang ningai lete hojik lang kamnariba haniriba sisu sida lang ningai lete state government na chap chap tawpham thokpo tawbio akhoi na hanade hairi janga
adu tawdare phare atopa mayam thoraina thorapaduna dum thenarona kari gi tamakta asida laimi nariba maram laitaba amada natra akhoi mase lambi highway da so se ching da so tam da so hairibni ko maram laitadana nomai pungka kap sanba mi phura hatpa mi gi pot munba adu ada tawba haina lairi asidi ngasai na hairibudo lo se ai gi khut laire haibni ba anga loina manipur se aina tawning ba tawba yare haibigi wakhan lomda loina thora kreba imai belsu maira paibi khangde ama mamindi pande loina makti na te ko kyan ta da ba mayam yaureba narong kaya dum lo se khut paira ga lekale aisu ai ngam tawgani haibagi lomda chakreba hare aina hai adu amadu lo control tawdarade system amada chatrade madu manipur lebak kan banate lebak kan banate lebak kai bagi machak ne ba se akoina kauroi da bani aduna loisan ba dai haining bade ram haini su haining dre akoi mi lak ama sirasu last de wari sarag loisan gani hai se kohoning de aduna hojek manipuri paja tapak da lai bai china wakhan chaujaba akhoi wakhan chauba kaino jati ni akhoi di majority ni haina akhoi na haijari mayam khoi na so haijari aina haijaning budi thenaba yabadu de mi kaino oibne thenaba tai tawdabu masi center government na silent tawraga akhoi gi dam tumna makhun go wa ngang ba yadaba thokdaba kumna lairiba haibse manipuri macha singna masigi police se khangdaba ngamdaba haibse khangdaba ise yam laibati aidi khange ai khange aduna lan tobami politician manipuri de kwadi haye haiba singa ba chaw paisa kwadi paiba mi do lao angal ibani da tanaro aibani haibi ge aidi khange ba aidi khangre re chahi thamanga gi matung da khari thokani chahi ama gi matung da manipur kwa leine aidi ujare aina loina haye khangje na te de wang ko ado aina study tobda aidi ure ado sida lauraga laiba mi duna khangdaba haibedo ado kwadi ai haire paisa paire ai manipur da chawbne haibedo lao angal ibani bu tanaro ai wona tanaro ai haibige se tha ahum da smai thokani chahi amada smai na lairani chahi aduk mutung na manipur smai tawrani center na smai na tawrani ngoi kha laira smai na pirani smai tawrani haibedo ai map gen lagai takpige abc takpakum nai takpige ado ngasi laibak thibadi manipuri macha ma phona si khangde maite macha si khangde bo chawninge ba se hairap kanda kari gino karamba lepa the country the state the lege anga thamapan sure prime minister na wangang de prime minister lakde ba haisibu kadai kari lepa the thoklage adu ge artha du khangda ba mi haibudo adu de ge pichbi de shonba leite adu ne khoina hairi base adu na khoina ne chief minister the chairi base adu na khoina lengak the chairi base adu lengak the chaibum chaye haina khoi do ulta the info period ba anga khoi de enemy oina ta hale ba phare hojik da khoi ding ngang la roi ngang da bane adubu nungsibagi khoi lepak nungsibagi inauna sigi kaino sina mu discussion da ko topic pu thorak pagi khoi hai bane hai so haining dre sidi tha taru tare mamang da anga khoi na hai khra bane sidi ai delhi da karan thapa gi discussion da ko interview da hai khra bane ai hai khra bane sai da thai bu hujin da thoina from bad to worse Manipur the lakani Manipur will become a very wonderful planet in the world haibne ba angalai na ko aduna hojik prime minister na 10 days akoina numi pi ga bani haibdo akhoi gi manipuri praja sing na madu thau sa de ba akhoi lara ga akhoi di deadline pi se haibne ba prime minister of india da angal deadline pi se chida akhoi khana ningai lete chief minister ado to manipur praja na lekalaga akhoi prime minister da hojik warning pi ga bani you must come within 10 days or 20 days angal and you must solve this problem. Are we not the citizen of India? Haigada ne aba madu haigada muhuta asonda gari mundana ha pasha khaidana lan kaptana tawla adu da maran hunandana adu gi ST ge yade ya haibigilom da ha adu rom da chakre aba so there are people these people center people are clapping their hand anga they are clapping their hand here we are fighting each other and they are clapping their hand adu akhoi gi mi de ngasi su khangdrebo adu khoi gi manipur gi haising ba mi do lao angal ibani da lao ta nao ai haibi ge ayo ai shawning ebo ko adu na si shawbo gi wasu we achum bu su tum we ebo ko adu ne
oza sa ka jang si kha emotion wala sentiment wala kha ju spawning amane akan bawa mayam ngangi wa mayam du achumba mayam am ju yauri khoi hojik manipur da lai ba group semna rai je ai oza mani ko khoi manipur group semna rai jina talai ba demand mayam sina hojik oza ka san hai bi ba masi ju tongan ba ama blast amdi karak pa ma nong ma choi nam di lakpi gani hai bi bani oza mani makha jatrak pada center na khoi ngasi gi topic se center silence lai bi maru eba topic center na silence lai je oza khoi hojik se oza jong si sugunu chalui sugunu da nan mi taruk ni phare ngasi tari ni phare kapuk pa se hojik bu lep tre i samak sung sai hapet paw ma tawge na chacharui oza ga ri thengna tre oza i sang janing ba di center na khoi kuki ga meitai ga je loi ki ban ngai ri bajala khoi je pungloi lo san gi ba mabai jum hatong na ga mabai thok tawro khoi noi thok tawro khoi khangde hai dori bra sai man tang yaro ga di khoi masen ta seng na ngam na thok kum da ka ta ra bra free tha do na do di ha free tha do hatong na lo sam tang yo tan te khoi kyam kuinam ji oza ka sa ju saudi sentiment le sa rong ngai duni khoi ju sum khoi si ai si platform si da ai ne khor pa discussion tong ma tam ngasi bok da shanti ne ba peace lak na ma taw ji nong mai kapa miscreant me am nong mai kapa to hoji oza ka san hai do mi hoji mi yam lising tara si dringai da hayeng lak ama si ga ju aroi budre table am da phami naraga peace ki wai sanara ka doine ba adugi matam do stage so ngai roi ji hoji yam thuna nong mai kap lepi ga noi na pami demand me am do khoi tangada mi da demand to bio pirak kadam mi demand to bio adu punna teulan phaminaraga wari sanaraga solution do puthoksi aduga khoi hoji oza ka sana haido manipur je a wonderful state amu henjeba future da athu matam da sidai sidai na discussion noin tawjeba khoi masen khanabagi hoji awai akhum tawna ba ITLF na puram tholakani maming am thonjalakani khoi state lengang na mu hangani adu mayam do sum tawra sum le di khoi lan sum loi na mathang sum chathar le ga ne ba hai matang yo oza sentence silence le je oza dum leide man bro zai mota natraga sentana wanga katra ai maje ngangan gadamni kumbhakarna ramayan gise maje thataruk tombani kanamte disap to bungamde hanumanna ai se sangasa ramayan geni ko hindu gi warasu hanumanna lankada o khangmani aduna sita gi kannana bagi chatpa kanda lanka tida mai thadana khodan torkanda kumbhakarna chi chungo hogotab je hanumana mana kongda akan ba mongda lauksin me kap thoya adai magi tummadu kaidana ma se kanu se kumbhakarna si magi adu yamna shakti leibu punamaktu magi downfall oi gi marama mu oyaba maramaduna hojike leiriba sida hojikte akhoi khara kanna haidragadi nongaite asanka sargi wadana te aisung sa han maraunda haido saubigi nate poda chi phanim tawraktaragadi aigi chanu paaduna natraga aigi kanoduna haibedu electragadi achumadu tawida yaraktaragadi karinoba phurukpa taba natro aduna sarkar di phuru diadamnina adugi potuda akhoi leiriba mayam sida sum leitar di akhoi hanuman gi role loba ama changyaba masai haini gen choi ko na choi am matam na harimni prithvi ge karam balai pak amada magi prime minister natraka president america gi president se san francisco gi governor na natraka senator amana natraka britain gi natraka any jaga gi aduma state macha amagi mla natraka mp gumba amana natraka state gi sason tawriba chief minister gumba amana India jike hari moi lepak tu gi makok president da prime minister unajage hana haiba che pung kya changa de ge ba pung ani ohum masal le raga de ko Joe Biden chi le raba San Francisco gi senator congressman da mana unajage na dragas tharaba adu di masal le de pung ani ohum gi manungda yane ba iban no mu chu changone Manipur si da Manipur punamak ki chief minister Manipur punamak ki opposition leader punamak asi tongan na punna MLA mayam yauraga Delhi da kem tawdran leruren ngasi mawbado unaba pideba adu de Guinness Book of World Record ta yauridra thoidona ahen ba awat pa adi mi yam wang ba yam pik pa yam nem ba thoido hendok pu mayam che sigi record tawriba asi aduguma Guinness Book of World Record ta yauda bapot amane ba Manipur ki adugumba India haibase state amagi chief minister yauna political party punamakna Prajap Singh na rup mayam na prime minister unajage haina haibada tha tara
si tadeaba aduna masi wonderful aduna masi tahanaba kari tawgadage government na kam tawngamdre tawnana ba honna woina haibisida honari aduna adum babu singu woina le mete gi pawrom le ba sangkasa ojiki tawbada ami na sum thille ne era babu singse min thini aponte mai woina putorkeni yengu ka ba woina du di tek po oira me ba anu gi woina du tare ba mi babu singi di woina du bu haibani ko mai su te amabani ne aduna adugi bhap tu de torkini tawduri da tawdure amesado adun tamon sule torkaduri haiba ba haiba du da pangja ba khangja da ba micham maya maman te torkaduri da kaino madi hai le ba adun sai ga hai do asanga ai ga na khwai de na khangya haiba na te ai khoi di khari di uri lo na man upum doktele ne intellectual puna magna politician puna magna loinu unara ba ngaktane ba karino tawripse kholipse na ada ai nga sai ba do ai khoi sida mi ama bhaw lai tarabra ba chap ba mi nupa thok pai do politics phajana tawba haiba haitabaduna mani ko haibidi amle re aduda miki lai ki da ba chap chana ma du madina ma na tawradi adum parliament tu da man thokpa madi laubra khongbra yanbra haijabra aduga kaino attention na dro tawraga tawgrani haiba mesibo manipur am ta lai talabja lo lei heba leibu budi adu leirip singdun di parliament na chatte chatpangam de ai tawbangam ni ne pramanum na harda nang wel daga changmu khorpa chang khadu doriba loge loktho manipur gi su khana di yaro na tawbiya dro question na wa suspend to biro adjournment motion lo biro lo de ai to ai na thun yai ra thok ya da bro adu gu mi pa adu di tan thok sanu na praja me am na khuma khoroi dro television lady ba ma am chne thagala oi dro so ma manipur ge mp ma khakna ma gi su se khane bi de hai dana well da changchale adu laure speaker na tan thoe adu yadre yadabdi ma na dum ma walk out to re hai na ma chang tho ba asigumma tawde adu mp challi ba kholi sibu matang jadani kari tawna ba chatpano sum phamna na bigiro sum phamna na ba sum chatpa jalo akhoi gi election system sida lale party na thagalakpa mi dugi manung de gi khallo haire ba koi se bjp gi mp candidate ama congress ki ama adu da gi ama gi ama si mayam sidi gi khallo ye adu mi am talep de kamai khandori ba hui mane hodong mane yaw mane ok mane lamui mane achi candidate ne na hair se ko pramaniko hoji lai chigi nate lana khanbi ni khallab su yaida manga sigi manung da ma thadu wardi hui ne khitang phani hodong su pot horali uchi chu horali adigi lamui chu kaning le adu hui si de di kan khang da chuma wa de khongani haila adu ge khanba du ta dawre ba election sida park chauna people's candidate oina puthokna maya masida hoiti mobile gi jukni internet ki jukni karamba miyoibu manipur da mp ani khaktani chingi amma outer manipur gi tamgi inner manipur gi amma mi chamnga ga nipum doi tu da ani khaktani phamu dori che tampa ki oina amma khaktani aba chamnga nipum doi tu da adubu one of the crowd oina maya mi chamnga tin mi manung da mora da phamaga mathai da phamma babu amoina chatpa sibu chumro khwaji me phabam khanmum thoktra ba lai yam haibang gi ngapta nate yam na hitaba su yaroi ngang ba su ngamba chakri su tawba ngamba debate chu haiba policy su khangba aduga mi gi kanom e haiba de machidi adu da ni kai da lukha da leiba na ta ba adu de kanom haigini adu na ta di yaroi ga haidna apaba interest taniko na ta da ngau phege kana asmasi karan tarani na adu gi angau budu nate correct chu budu nate lai pa ke zamukta ai kanom haigini aigona masigi chansam pigedamni haibangamba mi se political system sida manipur gi oine yaudre india gi yam lei gare bako adugum poda du yauda banina koine kadogani haiba sida koi hojuji maki wani hoi bot la paduna bot ki wani thorisko bot tofum thokte haibiduna amani adugi poda sida ko mayam chu punchin bam change ba mayam di government na ningthi jana tawdarbanina mase koi mayam si manaraga
mayam mana ba chi de apumba organization ama sem se hai banate organization chi yam gre platform mama hauji ekoi ge tara gi che suna plan thok jari aba manipur da lei ba se so mayam se oibo oida baduna mani se so mayam se nanga organization pollaga joint action committee adu waina se manata ba mayam chi polga common minimum program amigi makada sigum by agenda sida koi punji hayeng nong madi koi mi lak amigi rally chasi nang ne lising tara potoro nang na du potoro hayeng agenda oina ko aduga sum ba mi asi pothok na si adugi hayeng di koi chorasan purga morega kangpopi ga che imai ben mi lak amamam si chapchi kali dauna ba koi Santi Porakchi, Kuki, Ichalice, Sinau Sing, Asengba Kuki Sing, Noi Bulan, to one Haidan Quemam, Tumjin Chi, Haibasida, Nang Sudumi, Tupotoro, Tupotoro, Mila, Manga, Susan Pursalone, what is the Salone, Campo with the Salone, as well as the Captar Cadro. Why Sakana thing, Mutawe, why I Haibe Pramandi, Karigamba Matauchi, Peace Puraknaba, Dialogue Puraknaba, La Lepunaba. Matauchi haina haibasida mayam khanabam de changidana hoji nagagi chinau singdi legare UNC whatever chawgara piker mana haibado ohra kuki gi sulegare then mitegi di amuko yusem adu ada kokomi mayam selerani adu punna nabane na apun organization sembada ha adu adege lalo singchu adege hauda singchu lairi ba punama se agi go magi haiba mayam chi tawre ba adu lairi ba mayam se lairi ba mayam do organization amon singum ba se ma policy haiba na taba organization da dum layu ngi se dum layu hojik sarkar chi tadre central government se masi mikap thon na ba ai koi kanoda pamaniko Delhi da mi lak mi reli chalusi gari lising tara pusi paramamani sagatchi thama changna akoi Delhi da la am chachi pamani ko chimak to haibanate achigum bunamaga chi sagatmina bada mana haidi yaro aina haidi yani na haibudu tokto yarga tongina mata ba an laman khangde na ro khangde intellectual khangde nu pi nu pa le rimam se adu nata dana akoi na hayeng se punga chaktaina suk phauba ache koi ka wakan mi pham bi pramaniko adi ponga chokteina chokpauda mommati thanbiu adi sigi nu mechim de koi pon mangsara henchi organization amana anina ahumna chup lana tawreba tawbudabu hari ba moina tawriba pon makse mayam ni yaya ba maramdi isudi manipur kanchi chingtam mamato ina kanchi lale panchi haibi gi tawrak panina amana hayengdi adu mafam duda public meeting am tawsi yaya ba mayam chatana natun tharkum ke chali adi somdang nakana uri pokta hayengdi wakat mi pam yaya ba ko khoraida adu mam tawsi mayam chi yaya ba adu tongan na mai organization singdugi mana loning bagi chu aramgani chumna tawbu chu aramgani khangje dadana tawbu chu aramgani khangga tawbu chu agini machoi moment arerga manipur ka endana ba separate administration tawdana ba kukilamentu henba kharana tawri basi thingna bo hana badai koi chi punchilaga program ma political party de tawri dana CPI ga congress ka adu ga da ga je di tinna ba yabro adu united front like-minded group kain pulli bisamaina program khara minimum program khara aikoi assembly da thomjin chi natraga aikoi numisimenti masoina mabam panamakta dharana tausi adu tausi haiba mayam chi taunana ba aikoi koina ju tarai je sunna su kanna honna jeri ko ngam dabdo kangde adu mayam civil society mayam ma kauraga Intijana democratical Canada Sega Magatanaba Adugi Matu Chanyaba Aduga Adugu Matu Lerabukanda who will represent Cookie represent Tonaba me Lairani Nagagi Lani Pangangi Lani Metegi Dikana Ainator de Karimana Karihan by Tam did Adun Tordi Kari it's Karimana Karihenra Sigi Poche Laineba Adagi Adur Woody Sigumagi platform to sumba warisana ba matodore. Adoredi, a quick maratagi sumba,
साहित्य की मरम खंग हैरबा अदुमा याहुनसी अदे फिल्म की आइगा साम याहुनसी ते प्रमाणिको आइने कोतक खलकपदो हाइबनी अदुदी रतन ध्यान याहुनसी सेना सिटी नदु याहुनसी अदुदा दु याहुनसी अदगी मुस्कनुदा नागा मलक्तुदा असंख सालो मखर तोगजे अदुदे मा याहुनसी मुस्लिम की द जलान दु याहुनसी प्रमाणिको आइ हाइनो पार्टिकुलर सि तौरनी तौर मोइने हेले हाइबिगी नते आइने चिन्द थोरक बखरा हाइबनी अदुगुम्बा मयाम दु तौरगा पुन्ना तौरब कानसिदा ओ हाइना हाइरबोइदि मिनसु उसलनेबा अदु नतदना अखोइ कांगलुप मसे नागागी ममांगदबो इखो इकाइद्रो मिगिदि यूएनसी लेरेना हाइरेना नोइगे कनानो होजे हांगिमनिसि आइना हाइबोबु फतबने ए हाइदोबने ओ हांगिमनेबा अदु चुमदि चुमद्रामनि कनानि रिप्रेजेंट तौरना आइना हाइबने आइ तौरुबि याब्रो यारोय आइ मवालोरोयबा अदुदि मयामदुको वखन थादरगा तौबु याननबा पुनम फै अदुना लसलपदा आइना हाइजरिबसे अखोइगे डायलॉग त लोगेदबनि सा सांग सारना हाइरिबदो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार अदुगा तोंगान तोंगान बा तौनेगी बलान पुनमकसे डायलॉग त तौरगा लोइजिबनि अदुना अखोइ पुनमक भाब तामिनसि वही क्वेश्चन अमतंग ओजा कंसाद क्वेश्चन याम लुबो क्वेश्चन अमतंग हंगजाई ओजा कंसा आई याम हंगनिंगे ओजा कंसा साइ सेकंड और नंगांग बिगिबदो ओजा मणिपुर आफ्टर 10 months व्हाट इज मणिपुर आफ्टर 10 months अमता हाइबिरम यामना फजररोय जे मदु सिदा हाइबदि नुवाइतरे को लेरोय सेंटी लेरोय मोय गाय अदुना मरमदी लेनिंगाई की रोड मैप तो सरकार नसु सेंटर नसु तौदरे हुजी डायलॉग सु चंगसनदरे अदोगी लानतोगनिंगाई की मेकानिज्म सु सेमदे पीस पुरनिंगाई सु सेमदे सुम नाकन अमा द लाउनरग को अखोइसे मपु लेतबो कुमना तौबनिना आइगी वाखनददि अफबा लाकदब यामना हुजिकी ट्रेन दा हाइबनी को सुजि चथरिबगी हाइबनी असिकी पॉलिसी असिकी स्ट्रेटेजी असिकी प्लान अमो होंलखरदि यस अदुदि 10 months हाइदरसो आफ्टर 2 3 4 months दसो चेंजेस लाप याय बट if we continue this trend हाइबनी को हुजिकी कंडीशन गी हुजिकी पोजीशन सिदा कंटिन्यू तौर चलदि there will be never ending the war या दु हम यारे yes or no द ओजा मनी द को ओजा होजे खै हुजि इलेक्शन लाकदोरे इलेक्शन जे बॉयकॉट तब कांगु यावरै इलेक्शन तब जे फै फटे yes or no मखा अदुदि बॉयकॉट हाइबेदुमदि फटे करिगनोइदा बॉयकॉट हाइसिदि रूलिंग पार्टी न तुम काखरनी अदुना फजना तोक्से हारबुदि लालसि फजना लेपलेरगा इलेक्शन दो तब तारगदा लाल लेपलेरगा यामना फजब मोंगदा कुपना खन्न नेनरगा आइना साइरि कैंडिडेट कोकंदो राजनीति दल के अखोइगे ए पुथोए अखोइगे बी पुथोए हाइबदुदा तब इलेक्शन दुदि नुंगाइरोय अदुगा तोक्से हारगन इलेक्शन जी पूरा तहंदबा आदि था तरुक्ति थोप याबा आदि मणिपुर दा इशू लेरमनि ऑल पॉलिटिकल पार्टी ना होरगा बीजेपी भाउ यालगा अखोइगे इलेक्शन जानति तौबिनु हाइबि याबा नतना खर तव अखोइदे याउजरोय हाइबसिदि फतरे अखोइ याउजरोय हाइबसिदि ना मांगे याम मांगे रूलिंग पार्टी ना तुम लेरगा काहरनि यारे दु वखमदुदा अखोइ नसिगी टॉपिक से याम फजै ओजा असंग कसन हाइबि मतुंगिना हुजिक लाइरिबा ट्रेन से चलगदी next after 10 months जो कोई मणिपुर दा तंगदु लेतार होय बनी अदुबु अफबा प्लानिंग अम लागदी सुंसोय सोयदना कोई तंगदु लेतार कन है बनी अफबा प्लानिंग दो थुन पोरेपो ओइरसनु लोइना लोइना मणिपुर दा तुना तंगदु लेता बम तंगदु लेता बा लेबाग अम ओइरसनु हाइबो फम थमजरगा ओजा मनी ओजा असा थैंक यू सो मच ngasi अखोय गी नोटिस डायलॉग ता लापिरगा सरक याबिबगी दमक्ता अदुगा लोइना लोइना यंगबिरिबा खवाइ पुनमक पुजु काइनाबगी याथंग यौरे थैंक यू सो मच गुड नाइट